Biishopu Twinomujuni obirashendekereziwe nkunziye najango kunde byensi munonga nikiremeso omuntu obukama bw'iguru nikwo kushaba bikiriza okukyehara. Listen to me. There is a hope and hope. Abebembezi b'ekanisa ya Rwampara Church of Uganda basimira omureberezi ahabwe enjirunungi kandi abantu nkaga n'omwe bikirize Yesu Kristo nk'omujuni w'amagara gabo. Twire tumutegerize kandi twasima mukama wa programs ze kushikirira akatufikaho. Zebere twashemerwa munonga n'abakristaayo bashemerwa abo kuba yahamya abaronde abakwingana 815 abatahibwa omukwikiriza kwabo. Mugandi abejibe Chamuka ahishomero rya Rwampara Primary School omuri Kagango Sheema municipality barabwirwa butashisha bwire ngo habo kuba kibasa kubagwisa. Ebigambo ebi nibyijaho bwabejibe Chamuka bari kwetebekaniso kubuzubwa omukwezi kwa 11. Any uneducated woman has no what? If you think you'll fail to study and you go and get married, you are the ones your husbands will be beating you. Sima chairman school management committee wabaretera turuzo ko isompiro mukama amurinde mukama mongereho na nabana bitunza kongera kubashabira kabazire ndetse zibatwereza niza kumenga shuwa ntwazibikaje tubazitwiba kandi niza kuyamba ombizamu byitu tube assurate construction niza kubantu kosa za campus kandi niza kuyamba kwebwangu twatera ebibyo. Omugandi abejibe Chamuka ahari Masheruka Modern Primary School omuri Masheruka Town Council Sheema District bahijirwe kuteka amasiko gabo mu ruhanga kandi bakashoma ubu bategerize buzo byabo ebyahamuheru. Abebembezi b'Obwegyese aba Sheema District barabora abazire ombwirobu abazire tubehanangiriza munonga abana baza kumura kandi ubataha nibetaga keya mutakaje ngo bakuzire twenda kandi tuze ngo mbiye kureba social media ngo batayira umwana nanaki na cake abeshindeza ngo barugere cyo gukora oja ochibano tabura oyabana akishwa abasigazi batanga Twasi assets kama 13 asa zona bariyo bashwaraje munonga abo kuba itegurere ito utakaje kandi utakarira babazashato namkaga zashato namunana kandi moka Kamwenge na 5 no itegurere ngayitega higutiwa ndandikira cyenda n'itano. Abejibe Chamuka okwetorora ihanga ryona nibija kutanduka kubuzubwa ebiro mukaga byo ku 11 2024. Twe mwagende kwaje mwatebekanisa gace tukondo kureba ngo mu rubyona wongere kutina ruhanga Gasha kwa Michael atwachiri.